Miladin Kovačević, optužen da je u Americi teško pretukao kolegu studenta, odlučuje, kako kaže, da dođe u parlament Srbije da bi video kako funkcioniše država. U pratnji poslanika radikala prvo se uputio u skupštinski restoran. Svi oni koji su bili na moje strani su ovo vreme. A koji su to? Poslanici Srpske radikalne stranke? Poslanici svih stranaka koji su pružali podršku. Uključujući Demokratsku stranku koja je pružila podršku meni na lokalnom nivou kao i svih ostalih. Ipak sam građanin ove zemlje. Pa ste došli u parlamentu da im se zahvalite? Pa, mislim, ja sam došao kao što svaki drugi građanin može da dođe. Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović i ne zna da se Kovačević šeta Skupštinom, ali kaže da svi građani Srbije imaju pravo da dođu u parlament. Ako nema zakonskih, da kažem, zabrana za njegovu slobodu kretanja, u ovom momentu sasvim sva mesta u Srbiji su mu dopuštena. Dakle, formalno, pravno, očigledno je da verovatno nema nekih smetnji ili ja ne znam da postoje da se pojavi ovde. Kako je pojavljivanje Kovačevića najviše uznemirilo novinare, obezbeđenje ga je zamolilo da se medijima obrati ispred zgrade parlamenta. Kovačević kaže da se u Ameriku ne vraća i da se u svojoj zemlji osjeća vrlo bezbedno. Želim stvarno da se upuštam dalje. Pa ne bih o tome, to je sve što želim da vam kažem i mislim, to je u suštini to. Ali prije u drugim poslaničkim grupama ili samo u Srpskoj radikalnoj stranci? To je, znači, dao sam izjavu i neću dalje da se u redu. Jel dolaziš u Srpskoj, znači da se zahvaljujete svim poslanicima? Tako je. Svima onima koji su pružili meni podršku, to već sam vam rekao. Ko vam je dao podršku? Pa, vi ste mediji, vi valjda znate. Mislim, ne bi sad bilo pošteno koliko ljudi treba da imenujem, ljudi će se u tome prepoznati. Kovačeviću se sudi za nanošenje teških telesnih povreda američkom državljaninu Brianu Steinhaueru i zbog podstrekavanja na zloupotrebu službenog položaja i falsifikovanja isprave. Za Kovačevićem je izdata međunarodna poternica Interpola, jer ga traže američke vlasti.